Yes, kongeye kubasuhuza mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu munsi rero ni kuwa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 2024. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Kiramani agiye guhindurira ubuzima Nyagahene. Yes, niyo nshuti rero Yannick wamamaye muri filime nyarwanda nka Kiramani, yiyemeje guhindurira ubuzima Nyagahene wakanyujijeho muri filime nyarwanda zo hambere, ubu akaba ari aho umwanzi yifuza. Rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hamaze iminsi hacacana amashusho ya Nyagahene wakanyujijeho muri filime nyarwanda zo hambere, aho yumvikana rero atakambira abantu ko bamuha ubufasha kuko abayeho nabi. Muri ayo mashusho rero Nyagahene ayavugaga ko ubu abayeho mu buzima bubi cyane, aho yarasigaye agenda nta nkweto yambaye, ndetse akaba afite ipataro imwe gusa n'umupira umwe ahoramo buri gihe kuko nta yindi myenda agira. Nyagahene rero akaba yarasabaga uwamufataga aya mashusho ko yamugereza ku bantu babasha kumva ubuzima ari gucamo bugoye, bakaba bamufasha ngo kuko kuba yaza kuri kamera agasaba ubufasha atari ibintu bisanzwe kuri we. Kiramani rero abinyujije kuri Instagram ye nyuma yo kubona ayo mashusho yasabye ko uwamubonera Nyagahene yazabahuza akamuhindurira ubuzima. Yavuze ko kandi ko umuntu nka Nyagahene watanze ibyishimo atagakwiye kubaho gutyo. Ati ni mumushaka amateka ahinduke, ati nibyagakwiye nk'umuntu twakunze kandi dufana. Kiramani rero yanyuze ngo mu buzima bushaririye cyane, akaba avuga ko ikintu cyambere atinya ari ubukene kuko azi uko biba bimeze iyo umuntu nta mafaranga afite. Ari nayo mpamvu rero akunze kugaragara mu bikorwa byo gufasha abakene n'abatishoboye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, ati rero iyo ufite imbaraga Kiramani ashobora kuguha akazi. Ati rero bikaba akarusho iyo ufite impano yo gukina filime kuko ahita kwinjiza muze atambutsa kuri chaîne ze za Kiramani Empire ndetse na Big Mind Comedy. Nshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Chameleone agiye gusubirana n'umugore we. Yes, bikomeje guhwihwiswa ko rero umuhanzi w'umunyabigwi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ukomoka mu gihugu cya Uganda witwa Joseph Mayanja uzwi nka Jose Chameleone yaba agiye gusubirana n'umugore we Daniela Atimu. Yes, ibi rero bikaba bishingiye ku gikorwa cyo gusiba ibiganiro byose Atimu yagiye akora bisebya Jose Chameleone ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Ku mugoroba rero wa tariki ya 3 Nzeri 2024 nibwo rero Atimu wari ufite abamukurikira kuri Instagram barenga 78,000 yasibye ibiganiro byose yakoze asebya umugabo we ndetse na bamwe bo mu muryango yari yashatsemo. Bisigurujije rero mu bamukurikira, kimwe rero mu bigaragara kuri Instagram ye n'amafoto y'abana be gusa. Ibintu byatumye rero abantu bibaza ko baba bari mu nzira y'ubwiyunge na Jose Chameleone, bashyingiranywe bakanabyarana abana 3. Yes, ibi rero bibaye nyuma gato yuko Chameleone agaragaye avuga ko nabiye bidashira. Ibi rero bikaba byaraciye amarenga ko yakongera gusubirana n'umugore we. Chameleone rero yagize ati nabiye bigoye bitarangira. Yes, kuri uwo munsi kandi Bebe Cool yibukije Chameleone ko yamwishimye hejuru mu mwaka wa 2009. Yes, akanaririmba indirimbo Zuena ubwo umugore we Zuena yawukanaga. Akavuga ko rero akimara kubona Atimu agiye nawe yabyishimiye, ariko kandi akamushimira ko yarwanye intambara z'urugo rwe acecetse. Akavuga ko rero atigeze asara ku mbuga nkoranyambaga. Nabyo rero bihamya ko Chameleone na Atimu baba biyunze. Muri Mata rero 2024 nibwo Daniela Atimu yafashe umwanya abwira abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze ko agiye gutangira umurongo wa YouTube izajya ivugwaho ibijyanye n'agahinda abagore baterwa n'ihohoterwa bakorerwa mu ngo bakarisha, ngo kuko nawe yarikorewe kenshi, ariko ngo imico imwe n'imwe yo mu bihugu bya Afurika ibatsikamira.
nubwo rero yabivuze ndetse akanagaruka kuri bimwe mu byo yakorewe akibana na Jose Chameleone ngo abantu bategereje ko uwo mushinga ushyirwa mu bikorwa baraheba. Yes, ibyo rero babishingiraho bavuga ko haba hari indi mpamvu yari ibyihishe inyuma. Yes, rero ibyo rero babishingiyeho bemeza ko yaba yarasubiranye na Jose Chameleone. Kuwa 7 Kamena rero 2008 nibwo Jose Chameleone yashyingiranwe na Daniela Atimu. Bari bamaze igihe kinini mu munyenga w'urukundo. Rero mu birori byabereye mu gihugu cya Uganda bakaba rero bafitanye abana batatu. Yes, amakuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko umusaza yasanzwe yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Yes, umusaza rero wo mu karere ka Nyanza yasanzwe yapfuye bikekwa ko yiyahuye nk'uko bamwe mu bo mu muryango we babitangaje. Yes, ibi rero byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Butatsinda mu mudugudu wa Kayange. Amakuru rero twamenye na yuko umusaza witwa Mazima Kadamaseni w'imyaka 67 bikekwa ko yiyahuye yimanitse mu mugozi bikamuviramo gupfa. Umwe rero mu muryango we atangaza ko uyu mubyeyi we yamunyuzeho mu masaha ya mu gitondo agana saa moya tariki ya 4 Nzeri 2024 akamusuhuza. Yes, nyakwigendera rero ngo yahise arangira uriya wo mu muryango we aho ibyangombwa by'ubutaka yabishyize. Yamubwiye ko rero yabishyize kwa mushiki we witwa Mukashema Primitive. Nyakwigendera kandi yaramubwiye ngo azamurerera abana. Bimwe rero mu bikekwa ko byaba byaratumye yiyahura nuko kuva nyakwigendera yapfusha umugore we yabaye nk'ahindutse. Akaba yarishoye rero kunywa inzoga nyinshi cyane. Umwana rero wa nyakwigendera basanzwe babana mu nzu imwe avuga ko iri joro rishyira tariki ya 4 Nzeri 2024 nyakwigendera ataraye mu rugo ahubwo ngo yaje mu gitondo ajya mu rugo. Ubuyobozi rero ntibwashatse kugira icyo bivuga kuri aya makuru. Umurambo rero wa nyakwigendera ukaba wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Yes, amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko 12 biganjemo abasore bakekwaho kwambura abantu nijoro bafashwe. Yes, abantu 12 rero biganjemo urubyiruko bakekwaho kwitwikira ijoro bakambura abaturage ibyabo. Batawe muri yombi mu mukwaho wakozwe n'ubufatanye bwa polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego zibanze mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Yes, uyu mukwaho rero wakozwe mu ijoro rishyira kuri uyu wa 4 tariki ya 5 Nzeri 2024 muri iki gice rero cy'umujyi wa Muhanga. Nyuma y'igihe rero abaturage bataka gucupurwa telefone, amafaranga, mudasobwa n'ibindi by'agaciro n'insorosero zibategera mu nzira zo muri uyu mujyi. Yes, umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Claude yemeje ko ifatwa ry'aba bakekwaho ubujura rishingiye ku kurushaho kwimakaza umutekano w'abaturage mu mujyi wa Muhanga. Ibikorwa rero bikaba bikomeje kugira ngo ibibazo by'umutekano muke mu baturage bihashwe burundu. Ati nibyo koko mu ijoro ryakeye twakoze umukwabo dufatanyije na polisi wo gushakisha abajura bamaze iminsi bazengereje abaturage ndetse n'abagenda mu mujyi wa Muhanga. Ati kuri ubu rero tukaba twamaze gufata abagera kuri 12. Ati kandi nanabwira ko abakiri mu bikorwa by'ubujura bwamura babireka kuko ntabwo turahagarara kubashakisha ndetse n'inzego z'umutekano ziri maso. Nshimiyimana rero kandi akomeza avuga ko ikibabaje cyane ari uko abari kwishora mu bikorwa by'ubujura benshi ari urubyiruko. Anaboneraho rero guha ubutumwa urubyiruko. Ati ikibabaje kurushaho nuko muri aba 12 benshi muri bo ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 25. Ari nayo mpamvu rero ubutumwa urubyiruko bushingiye ku kubasaba kureka kwishora muri ibi bikorwa by'ubujura kuko igihugu cyabashyiriyeho amahirwe menshi yo gukora kaniteza imbere nk'aho hari imirimo y'inguzanyo zigenerwa imishinga y'urubyiruko. Rero abafashwe uko ari 12 b'imyaka 18
41 w'imyaka 38 n'undi w'imyaka 35 mu gihe abandi basigaye bari munsi y'imyaka 30 akaba bamaze rero kugezwa ku kigo ngororamuco cya Muhanga. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu z'akadasohoka dusubikiye amakuru yacu, nkaba nabashishikariza gukurikirana andi makuru yacu y'ubutaha. Nkaba rero nakubwira ngo umuntu utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Danny Dash, nawe ubutaha. Ciao ciao.